टेस्ट कले। जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ। बर्तमान पीसी घरे सकाळ सकाळ कौन सब चली प्रिपेरेसन तो चलतु बर्तमान से आम देखा। आमर पीसी एपटे पूरा दी जन रुषिया लगी पड़ी। आमर पीसी पीसी पुओ बिकु बिकु बनाऊँ आमर इपी ना मैगी इपी आउ नानी तो बिली बड़ा छणा सरीगला। एटा कौन खोई बड़ा लिया बड़ा खोई बड़ा माने जे खोई बड़ा बाटिकी ना चूड़ा और खोई। अच्छा अच्छा ये गोटे नुआ जिनस अलग प्रकार टेस्ट लगे बोधे आज मुझे भावुची टेस्ट करवा। बिकुल सरला कि ना? हाँ सरला। अच्छा तो बर्तमान खियापिया आरंभ करवा। तो बर्तमान मैगी फैगी सब रेडी है बिली बड़ा बर्तमान टेस्ट करवा केमती कौन लगुच। भाई अधिक दे दिन सब बोधे भाई बर्तमान टेस्ट कले। भाईटा बनी भाई टेस्ट अच्छे तू गोटे चाउमिन फाउमिन दुकान कर बने हाँ गोटे प्रपोजल चले आगे गोटे फास्ट फूड दुकान कर खई बड़ाटा देखिए टेस्ट के भाया रही यार खई बड़ा टेस्ट बढ़िया पूरा काड़कुड़िया लगुच मस्त लगुच। बिली बड़ाटा टेस्ट करिया। सब किसी पूरा ओके अच्छे ना कौन टेस्ट पूरा जबरदस्त अच्छे। इपी सहित खिया हम ना मुड़ी गोटे नुआ प्रकार खिया हो गुला जाती छुआ मुड़ी खाई न खाइने हबनी खाइले मत जना झाड़ा फाड़ा करे सकाଳେ ସକାଳେ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାସୁ କରାହବ। ଆଉ କଟରିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପୁରା ତେଲା କଟରି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ପପିଆ ଗଛ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଣିକି ଗୋଡ଼େଇ ଦେବା ତାପରେ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ମାରିବା। ଆଉ ଚଟା ମାରେ गोटे आ गए बढ़िया जिनस गोटे देखुच पीसा घरे अच्छी गोटे पिंजरार देखुन गोटे ठेकुआ मुझे मक्का छड़ी के आनली मक्का दबा खाइबाई मक्का टिके खाए। भाई भाई मक्का गुड़ा केमती खाऊ देख चुबे खाऊ देख है ना भोक लगे बर्तमान ठेकुआटी देखो पिंजरा भितर बाहरला। बर्तमान टे फाँका जगह को नवा चलवाई घास फास खाइब घास छड़ा टे सी बुली चरिक घास फास खाइब टे डिया मार देख देख ठेकुआ कम नहाई घास खाऊ।
ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଠେକୁଆଟି କେମିତି ଚରୁଛି ବୁଲି ବୁଲି ଘାସ ଖାଉଛି। ପିଇସାଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ କୁକୁଡ଼ା, ସବୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ଆହୁରି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, 20-25ଟା ଖଣ୍ଡେ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ଦିଆହେଲା ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଇ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜା ଅଛି। ଚାଉଳ ପଡ଼ିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିବେ। ହାଏ ତ ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅଛି ନାନୀ ଗଞ୍ଜା, ସେ ସବୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଲେ ସବୁ ଧାଇଁକି ଆସିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାଥରେ କେତେଟା ଛୁଆ ବାହାରିଲେ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିଗଲେ ଘରକୁ, ବୁଲୁଥିଲେ ସବୁ ସେ ବାଡ଼ିଆଡ଼େ। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ିରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏ ଟଗର ଗଛଟା ଅଛି, ସବୁ ଏ ଗଛ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କାଟୁଲଟା କେମିତି ଚଢ଼ିବ ଗଛ ଉପରକୁ, ତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଯାଇଯିବ। ତ ହାଇ ଜମ୍ପ ମାରିବ କାଟୁଳି ମାନେ ଆଉ। ଏଇ ଦେଖିଲ ତ ଏ ଟଗର ଗଛକୁ କେମିତି ଚଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜା ଆସିଗଲା, ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଗଲା ଗଛକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ରାତି ସାରା ଏଇ ଗଛରେ ରହିବେ। ନାଲି ପଳେଇ ଆଇଲା, ଧଳାକୁ ଖେଦିଦେଲା, କହିଲା ମୁଁ ଆଗେ ଚଢ଼ିବି। ଏଇ ଦେଖିଲେ ତ ରାତି ସାରା ଏଇ ଗଛ ଉପରେ ରହିବେ, ପୁଣି ସକାଳୁ ହେଲେ ବାହାରିବେ। ରେଡି ହଉଛି, ଏଇ ଚଢ଼ିଗଲା। ଏସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଗଛକୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଏଇ ଉଠିଲା। ଜାଗା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଯିଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସିବା କଥା ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇ ବସିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ଯଦି ବସିଥିବ ତାଙ୍କୁ ତ କାମୁଡ଼ା କୁମୁଡ଼ି କରି ଖେଦି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଉପରେ କେମିତି ବସିଛି। ପୁଣି ତା ଉପରକୁ ଇଏ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଉପରକୁ କେତେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବସିଛି, ସବା ବଡ଼ଟା ଏକଡ଼ର ନା, ଏଇ ଜାଗାର ସବା ବଡ଼ ଗଞ୍ଜାଟା। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଡାଳରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବାଦୁଡ଼ି ହେଇ ଆସୁଛି। ହଁ ହଁ ସେ ଉପରକୁ ପୁରା ପୁରା ଅଗର 3ଟା ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜା। ସେ ଛୁଟିଆଟାକୁ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଛୁଟିଆଟା ପଡ଼ିଛି ଉପରକୁ ପୁରା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ଆସିଯାଇଛି ଆମର, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲି ଛତୁ 70 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଛି। ବାଲି ଛତୁ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖୁଛୁ, କିଲେ ଉପରେ ହେବ ବୋଧେ, ନା କିଲେ। ଆହୁରି ବାଛିକି ରଖା ହେଇଛି, ଆହୁରି ସବୁ ଏତେ ସାରା ରହିଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।